Alamak, kalah lagi. Serabut korang Arsenal Aku dah tak Hmm. tahu. Tiap minggu kalah. Tu aku cakap tadi kan, apa aku rasa Arteta jual make a deal with the devil untuk kalahkan Real Madrid. Paling kalah. Kalah dengan Madrid lah. Hmm. Dia tak membantu situasi kita lah. Tengok, season ni, season pertama kita buat channel Best Gunners ni. Aku nak buat naik channel ni. Tapi kalah setiap minggu dah tak menang. Serius lah, ni kalah. Lepas tu kalah dengan PSG. Lepas tu sebelum kalah dengan PSG, minggu lepas draw dalam APL. Sebelum tu je kot, menang dengan Real Madrid kan. Menang Real Madrid 2 kali. Itu channel ni baru-baru ni duk naik sebab Real Madrid menang Real Madrid 2 kali gitu ya. Betul. Tapi aku tak tahu lah, mungkin kita pick a wrong time to start Best Gunners ni. Kenapa lah tak buat 2 season lepas, di mana sampai penghujung musim tu tak tahu siapa menang Liga. Kita duk rancak tau sampai hujung Liga. Tapi kita pilih season ni juga. Memang parai lah aku abang. Aku serius aku beritahu lah kat fan-fan yang tengok ni. Susah untuk buat video review kalau Tihan tak menang. Sebab kalau channel juga ada okey. Sebab channel juga ada banyak-banyak team tiap. Betul ada Zik pun ada, macam senang. Hang mai at least 3 hang jumpa hang 3 orang. Bila team hang kalah ni, susah nak buat video. Sebab tu kadang-kadang hang tengok macam Bro Hans tak buat ke. Lepas tu yang geng-geng Arsenal dulu semua bakal tak buat dah. Sebab masa tu Arsenal barai. Memang susah lah. Memang tak bantu. Tapi aku rasa channel kita ni banyak haters ke apa, tak tahu lah. Bila Arsenal tak menang, view banyak. Contoh terkalah dengan PSG kan. View banyak. Tapi nak buat macam mana? Allah Tuhan, aku bagilah banyak haters supaya banyak view. Alright, kepada haters yang baru sampai ke channel Best Gunners, jangan lupa untuk subscribe. Sebab lagi banyak lagi komedi yang Arsenal akan buat sampai penghujung musim. Kami akan menghiburkan anda. So subscribe lah channel Best Gunners ni. Dan aku bagi target lah. Aku rasa aku nak reach at least 11k sebelum penghujung musim, hujung Mei. Boleh lah kan. Okay. Arsenal lawan dengan Bournemouth. Entah apa yang aku kecewa sangat. First time dalam sejarah Bournemouth menang ke Emirates Stadium. Dan first time dalam sejarah Bournemouth, mereka do the double. Menang home and menang away against Arsenal this season. Aku tak puas hati dengan line up yang Arteta pilih. Dia fill in the first team. Aku tak tahu lah dia fill in this first team tu untuk punish ataupun untuk macam bagi biasakan tu lah kan. Dah rehat tak ada kan. Dia kata rehat pun lebih kurang macam tu je. Mungkin lama dah rehat daripada Champions League hari tu, hari Selasa kan. Betul ada Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Pariah kan. So basically Arteta macam cakap kalau hari hampa rehat lagi, hampa basically ada seminggu nak lawan PSG, betul tak? Which is aku boleh lah 50-50 kan. Sebab macam aku takut player akan injured kan. Sebab aku abang betul lawan Bournemouth ni, Arsenal main masa first half tu macam masuk hantu, lari depa lari macam plesit, apa pressure macam apa lagi. So aku takut juga saya tiba-tiba tarik hamstring kan. Tapi bila hang tak first team ni kita expect menang tapi kalah 2-1 memang sangat-sangat mengecewakan kan. Basically apa yang dia buat adalah dia tukar White dengan Ben White dengan Timber je lah, betul tak? Merino. Kan? Tapi Merino lah mengapa parti lah masuk dalam Premier League punya line up kan. Bukan dengan PSG kan. So kita expect pun patut menang lah. And Arsenal boleh je menang waktu first half tu, tapi mereka tak benar chances mereka and mereka keep conceding chances untuk Bournemouth ni kita tahu memang very strong team di season kan. Mereka memang basically giant killer season ni. Berapa kali mereka ambil point daripada Big Six kan. Lepas tu Arsenal, tapi Arsenal main kat home, aku expect Arsenal menang lah 1-0 ke 5-0 ke, jadi menang lah kan. Tapi in the end crumble masa second half tu aku tak boleh terima tu lah. Sebab dia kacau kita punya moral kan tau. Kacau kita punya moral, kita nak pergi lawan PSG dekat Parc des Princes nanti tu lah. Dalam first half tu Arsenal okey lah, tak ada lah perfect, tapi not bad. Especially bila ada score gol pertama. And even before gol pertama pun ada banyak chances yang Arsenal create. Ada Declan Rice try, ada Martinelli try. Tapi Arsenal malah jadi victim of finishing yang sangat tak clinical lah.
kan, macam chance tu dapat tapi tak ambil chance tu dengan baik lah. Declan Rice punya chance pun ada yang sebelum dia score tu patutnya dia at least shot on target lah, low driven. Martinelli pun sama, tapi Arsenal yang buka jaringan dulu melalui gol daripada Declan Rice kan. Gol cantik dalam situasi tu, kira nampak Declan jadi macam number 9 Arsenal lah, through ball daripada Odegaard. At that moment aku rasa lega, finally Odegaard assist. Sebab aku ni fan Odegaard kan? Aku fan Odegaard. Lepas tu lah ni orang duk hentam dia kan. Orang nak hentam lah ni. At least dia macam dapat breathing sikit lah, bernyawa sikit lepas assist tu. Gol yang lawan pada Declan Rice macam number 9, dia lap keeper, finish. Aku ingat lepas 1-0 tu Arsenal cruising lah kan, Arsenal cruising. Tapi dalam first half okay, memang Arsenal tak pegang position yang banyak seperti biasa, tak passing build up yang cantik daripada bawah, tapi at least stable the performance dalam first half tu. Dan Arsenal mengikutkan stable performance tu patut jumpa gol kedua, tapi Arsenal tak dapat gol kedua. Arsenal concede dulu. Betul, concede dulu pula ada long throw pula. Dean Hutchinson ni memang orang tengah hot sekarang kan. Apa Liverpool nak, Real Madrid nak, Arsenal in fact nak kan, Manchester United nak. Dia memang bagus. Dia pun dah score aku rasa banyak kot seasoning tu, seorang centre back. And basically semua set pieces lah. Cuma Arsenal untuk concede dekat long throw ni, aku tak boleh terima kan. Season ni aku rasa kembali pada Arsenal yang lama, asyik dia concede set pieces kan. Aku rasa banyak kali kot Arsenal strong set piece, tapi concede pun strong. Tu yang aku leceh sikit kan. Patutnya bila strong set piece, bila interval attacking, defend pun strong lah kan. Tapi macam tak ada siapa yang nak boleh jaga Hutchinson seorang-seorang. Basically dia free header lah kan. Dia free header, dia tanduk tu, Raya tak boleh buat apa lah, nak kata apa lagi kan. Lepas tu main dekat second goal pun sama. Aku rasa easily kalau bola tu tak masuk pun kan, ada 3 instant VAR boleh tengok boleh dapat untuk penalti. 3 Arsenal player duk peluk mata Odegaard, in fact peluk Ivan Nilsson kan. So Ben macam Ben White pun apa semua kan. So macam aku tak boleh nak kata apa gol tu, walaupun gol tu bagi aku tangan lah, tapi apa dia kata not clear and obvious error, whatever lah kan. Tapi Arsenal yang menyebabkan Arsenal di dalam situasi tu kan tak. Bukannya ref yang menyebabkan Arsenal dalam situasi tu. So macam aku sebab ni yang tak first team tau. Ni bukan second team tau. Kalau first team aku kalau second team aku macam okey lah kalah macam ni kan. Kita tahu, tapi kita tahu level kita macam mana kan. Tapi kita tahu ni yang tak first team hang kalah dengan Bournemouth. Credit to them, a very strong Bournemouth team lah kan. Bournemouth team yang kuat. Tapi still lah, hang kena bola macam tu. Sebab lepas ni hang lawan PSG pun. Aku memang tak heran lah game ni kan. Walaupun bila aku tengok table, City dah dekat, Newcastle dah dekat. Next game kita in fact lawan Liverpool, lepas tu Newcastle, lepas tu Southampton. Yang game yang aku rasa 90% yakin menang pun adalah Southampton. Jadi Newcastle dengan Liverpool, aku pun 50-50 je kan. So kita boleh je drop ke nombor 4 actually. In fact nombor 5 pun boleh. So aku takut ke lah bab tu. Tapi aku sebenarnya tak heran lah game Premier League ni. Cuma bila hang tak dapat point, hang geram lah. Betul tak? And bila kita cakap banyak kali, bila hang tak perform dekat Liga, macam mana hang nak expect hang nak perform dekat Champions League? Sebab bila kat Liga hang result tak elok, lepas tu hang punya moral pun down, lepas tu hang pergi kat Champions League, lawan bukan dekat home pula, kat Parc des Princes, aku rasa boleh kena juga lah kan. So aku harap benda ni tak ada efek lah, tapi secara logikal je memang akan ada efek tu lah. So aku nak start dengan breakdown gol pertama dulu. Macam mana hang boleh concede daripada throw in lah. Aku memang tak boleh terima sebab ni kan zaman lah aku rasa gol throw in ni zaman Stoke City kan. Kena dengan delap baling. Baling masuk tu something macam tu lah. Kira macam dia baling, lepas tu create havoc dalam kotak penalti dan Arsenal terciduk lah. Gila lah. Semenyo baling. Semenyo memanglah dia winger kan, attacking winger. Mungkin player-player Arsenal pandang rendah, kata takkanlah attacking winger ni baling kuat kan. Sebenarnya baling kuat ni maybe macam defender, defensive midfielder. So Arsenal ambil ringan benda tu. Member direct header goal memalukan. Lepas tu gol daripada yang gol kedua tu tandukan daripada Tavernier.
So ni lah macam Arsenal dok buat kan, hantar bola kadang-kadang pergi near post, lepas tu bola near post flick ke tengah ataupun ke far post, ada orang sambung tengok apa jadi. Tengok apa jadi. Senjata kita menjadi masalah kepada kita. Tavernier yang tu, Tavernier tanduk tu betul jadi masalah. Dan to be honest lah, sekarang ni Arsenal dah kalah Liga. Aku tak suka salahkan ref, sebab aku kata ref Premier League ni sangat barai, ref Premier League ni sangat bodoh. So sepanjang season ataupun 2 season lepas, 3 season lepas, apa yang aku kata, kita kena perform bagus sampaikan ref nak throw game macam mana pun tak ada efek. Maksudnya kita sendiri tu kena outscore the ref punya performance. Tapi sekarang Arsenal dah kalah dalam Liga, aku nak reflect balik betapa teruknya performance ref, especially against Arsenal. Gol Evan Nilsson tu kena siku kena siku. Aku tak tahulah kalau hang haters main ke channel Bias Gunners ke apa, aku tak tahu macam mana nak menidakkan situasi tu. Sebab yang paling aku bara sekali, komentator in English masa game tengah berlangsung, dia kata no conclusive evidence kepala otak hang. Kalau kami fan yang ada satu angle kamera saja, kami boleh zoom cepat, zoom lambat, percepat, slow, kita tengok frame by frame, kena siku dia bounce ke bawah dan masuk gol. Macam mana hang ref yang ada multiple camera angle, VAR, no conclusive evidence, kepala otak hang. Tapi yalah, Arsenal pun dah kalah Liga, tapi aku tak seronok kalau gol tu tak dikira satu sama, Arsenal still ada chance. Funny thing is yang sebelum game tu pun Arteta kan duk bising pasal benda tu kan. Arsenal Arteta buat interview, basically dia cakap, dia kata Arsenal rule yang dibuat pada awal season dah tak nampak dah dekat penghujung season ni kan. Awal-awal tu Arsenal memang double digit basically kan. Double digit Arsenal drop point sebab ref. Tapi Arteta before the game pun dia buat interview cakap pasal benda tu. Ironically game ni pun ada benda yang sama lah kan. So aku macam bila kena tu aku tak takkanlah bila kena tu takkanlah review hang boleh kata tak ada conclusive evidence. Bola tu laju ke bawah, hang ni benda tu basic fizik je bro kan, bukannya susah pun kan. Bola kalau kena kat dada pun takkan pergi laju macam tu kan. Bola bukannya laju, and dia trajectory tu memang pergi betul-betul ke bawah kan. Sia-sia memang sedar-sedar nampak kena kat tangan. Tapi dia kata no conclusive evidence, tapi aku boleh je nak buat cakap kan. Banyak benda no conclusive evidence tak follow pun, tak menyebelahi Arsenal pun bila attackers tu. Macam Harvard Villa tu silap aku kena tangan, Harvard Liverpool kena tangan, tapi tak depa pun cakap tak ada conclusive evidence, tapi depa award benda tu dekat belah defend bukan belah attack macam tu lah. Aku cakap macam tu lah. Tapi aku mampu beat kan, still geram. Aku harap ref ni improve lah next season kan, boleh cakap macam tu lah. Tapi Arsenal yang menyebabkan depa dalam situasi ni Arsenal sendiri yang menyebabkan depa dalam situasi ni. So aku tak mau komplain banyak sangat tapi rest dia pelak, Arsenal dia pelak, dua-dua pelak. So nak point out yang Arsenal berkali-kali dah aku mention dalam video Gunners recent week lah, terlalu banyak concede from set pieces. Arsenal dah concede 12 gol from set pieces this season. Tu kalau ikut statistik dalam Liga ni adalah 3 terburuk dalam Premier League. So hanya ada 2 tim saja yang lagi teruk pada Arsenal. Arsenal concede sampai 12 set pieces. Untuk tim yang pride diri kita sebagai king of set piece dan sebagainya, apa yang kita buat defending set pieces kan. And then selain daripada tu, Odegaard hang tak membantulah kes hang. Aku ni fan Odegaard tau. Aku memang fan Odegaard. Aku beritahu aku tengok Odegaard ni macam Fabregas kan. Dulu fan Arsenal lah. Aku rasa lapis-lapis kita, sebahagian kita semua memang gila-gila Fabregas punya sebab nombor 4 captain. Lepas tu macam gila lah Fabregas ni, memang dahsyat lah. Lepas tu dia pindah. Lepas Fabregas masuklah macam player macam Ozil, macam Alexis Sanchez, macam Santi Cazorla. I appreciate player macam tu. Hantar dia pun ni good talent. Macam Ozil, one of the best transfer saga masuk ke Arsenal. Alexis Sanchez, what a player. Pound to pound lawan dengan Eden Hazard sebagai one of the best player dalam Premier League. Tapi aku punya sayang kat depa ni tak macam kat Odegaard tau. Odegaard ni saing-saing Fabregas aku punya suka. Tapi kalau ikut zaman sekarang, dalam tim Arsenal ni
mungkin ramai orang suka Saka, betul tak? Saka memang lovable character, lovable boy. At one time Martinelli pun sama-sama naik dengan Saka, orang suka. Declan Rice sekarang ni macam leader, orang suka. Kira Saliba, Gabriel. Sekarang ni banyak choice yang senang nak suka, senang nak minat dalam tim Arsenal ni. Tapi aku memang Odegaard aku memang betul-betul minat Odegaard. Tapi aku sakit hati lah tengok situasi sekarang ni, fan duk tiba Odegaard tau. Fan duk tiba Odegaard kata nak suruh jual dia, nak suruh bench dia, kata Zinchenko ni bagus daripada dia lah, Nwaneri bagus daripada dia. Aku fan Odegaard, tapi macam mana aku nak protect dia kalau hang defend macam tu? Betul tak? Macam mana aku nak defend dia? Macam mana aku nak pertahankan dia kalau hang defend Evan Nilsson, Champions League level punya striker, very good movement off the ball. Evan Nilsson facing the ball. Hang nampak, hang tengok muka dia, hang tak tengok bola. Macam mana hang nak defend against dia? Ni one of the best striker dalam Premier League ni. Champions League level striker for Porto ni. Betul. Dia tapi tu Odegaard dia bukan defend je teruk bagi aku, attacking ni pun game ni dia teruk Bukan saja game ni 2-3 game ni kita dah kata kan. Macam aku fan dia tapi dia tak membantu case dia langsung kan. Apa setiap kali season ni memang dia teruk Season lepas dia ngecek Season ni aku cukup geram dengan dia sebab banyak kali bila orang cakap dia suka stop the flow of the game. Aku rasa dalam game Bournemouth ni aku rasa 2-3 kali dapat bola itu. Aku tak ada masalah nak slow the game kan. Tapi hang tengok konteks lah bro kan. Arsenal kadang-kadang ketinggalan and kadang-kadang dah 3-4 orang player dah buat run. 3-4 Saka, Martinelli, even Rice dah buat run. Dia boleh pergi hege-hege nak tarik balik. Yang tu aku tergeram. Dia macam hang kena pick and choose lah hang punya situation kan. Kalau situasi hang nampak macam impossible untuk nak go forward, hang patah balik tak apa kan. Tapi kalau situasi aku rasa Bournemouth tu, aku rasa 2 instant 2 kali dia patut true je release the ball saja. Dia tak release the ball. Dia pergi pegang, dia patah balik, dia cari orang kat belakang, cari Partey kat belakang. Aku tak boleh tu. Lepas tu Partey yang akan kena break the line. Tu yang aku tak boleh dengan Odegaard season ni. And aku rasa 2 kali pun dia dapat shooting chances, dia tak shooting, dia jatuh. Kan? Dia kira lepas tu tambah kat free kick tu pun dia pun kena palang free kick minit 91 92 tu kan. Lepas tu entahlah dia pun skor. Aku rasa Sterling ajak aku geram Sterling salah juga. Mesti dia kena. Ada kat Sterling minit 92 ke 93 dia dapat bola kat belah kiri. Nanti tengok dia buat apa. Dia pegang bola tu, aku rasa ada dekat minit 2. Aku kata babi passing lah, release lah bola, passing lah. Dia dah aku rasa Odegaard tiru dia. Sterling bro salah. Dia tak suka Sterling. Aku tak boleh aku tengok Odegaard. Aku tak tahu lah, tapi Arsenal betul-betul tak suka Odegaard sekarang ni. Dan cuma satu benda aku nak kata, janganlah minta Arsenal jual dia sebab Arsenal takkan jual dia adalah kapten Arsenal. Kan, mana ada orang jual kapten weh. Lepas tu aku faham hang sign Declan Rice dia leader kat West Ham. Lepas tu tiba-tiba hang nak dia jadi kapten. That things doesn't work like that. Kalau kata Odegaard kena jual pun Saka kapten, bukan Declan Rice. So tak payahlah nak macam nampak Declan Rice leader nak bagi dia kapten apa semua. Tak, aku bagi tahu kat hang Gabriel Magalhaes kapten dulu daripada Declan Rice kalau ikut hierarchy. Dan minta duk jual Odegaard tu tak logik weh. Sebab hang tengok setiap kali Arsenal score goal, player-player pergi celebrate, Odegaard pergi mana? Odegaard pergi sembang Arteta apa yang kita nak kena buat, nak tukar taktik apa semua. Basically dia adalah Arteta punya brain dalam padang lah. Kan? So cuma season ni aku tak tahulah lepas dapat baby, lepas dapat anak tu jadi apa. So tolonglah jangan dalam masa terdekat ni dapat anak kedua. Oi. Ni stay duduk teruk. Tak. Aku rasa dia faham kata tak boleh tak cukup tidur dan sebagainya. Memang tak membantu case season ni di mana dia pun injured teruk. Lepas tu pada masa sama pun dapat anak tak cukup tidur lah apa semua. Performance dia kacau rhythm dia. Memang sekarang ni dia duk main every game. Tapi macam aku tengok podcast Gary Lineker, Mika Richard apa semua. Dia pun kata as a player, kalau hang injured mid-season, memang lepas hang fit, hang main balik, hang main. Hang ada stamina, hang ada technical ability untuk main. Tapi rhythm tu, rhythm tu hang tak boleh balik ke hang punya 100% lah. Selagi hang tak dapat macam summer break ataupun long January break macam tu.
So tu pasal kes Odegaard. Tapi pasal Arsenal, apa yang membuatkan aku sedih, dua benda lah. Satu benda, masa Arsenal tengah duk kejap game, minit 90 lah ni, hujung-hujung lah, komentator kata last time Arsenal buat shot on target adalah minit 63. Pal otak hang weh, setengah jam selepas Arsenal hang punya last shot on target, hang tak buat another shot on target. Itu satu. Yang kedua, Arsenal kalah lagi from leading position, leading 1-0, lepas tu kena 2 biji, 21 point. Arsenal drop from leading position season ni. Tu adalah sama dengan the worst ever season Arsenal drop point 21 point juga. Masa tu adalah 19-20. Sama tally 21 point. Han drop from winning position. Tahun 19-20 adalah tahun yang terteruk Arsenal, di mana Emery pegang half season, Arteta masuk half season. Arsenal finish nombor berapa? 8 ke? Apa 9 ke? Tak qualify ke mana-mana kan? Tapi sekarang Arsenal drop point yang sama, 21 point, tapi Arsenal still nombor 2 dalam liga. This is a miracle. And this is a miracle. Tu macam Arsenal patut bersyukur lah macam mana hang boleh berada di nombor 2 ni. Kalau ikutkan macam Arteta kata, mathematically kita tak qualify lagi ke Champions League, dan sekarang ni kita tak earn the right to be nombor 2. Betul ya. Hang tengok macam mana season sebelum ni, yang season 19-20 tu hang drop 1 point, hang nombor berapa? Season ni hang drop 1 point, hang nombor 2. So hang lelaki MU teruk, hang lelaki Spurs teruk. Kalau kata depa dua, tapi hang bayangkan tak drop 21 point tu. Berapa point kita ada sekarang? Atas Liverpool. Atas Liverpool tu 7 game tau. Okey, kalau kata aku dah kira dah lah, kalau hang menang all 21 point tu, ya mungkin tak realistik lah untuk every time leading hang menang kan. Kalau hang menang semua, hang potong Liverpool. Kalau hang tak menang semua, maybe from all those 21 point, hang just dapat maybe 18, 17, hang still tak potong Liverpool pun hang dekat-dekat. So sangat teruk sosial Arsenal ni. Alright, so now nak preview a little bit for Champions League punya game. Okay, actually aku game ni kalah aku okay. Kalau hang fill in second team, ni hang fill in first team, kepala otak apa. Dah hang tengok game lepas ni nak lawan Newcastle, game lepas ni nak lawan City. And aku faham lah Arteta punya side, dia kata dia takut Arsenal drop ke 3, ke 4, ke 5. So basically Arsenal kena menang 2 game sahaja untuk selamat. Kalau menang 2 game sahaja, City tak boleh potong dah. Mungkin dia target, okay kita menang game ni, kita menang Southampton. Newcastle dengan Liverpool tu maybe open lah, Newcastle kuat, Liverpool kuat kan. PSG, dia dah menang Liga dah. PSG buat 10 pertukaran lah. Keeper pun buang. The only player yang start the game adalah João Neves. Lepas tu dalam second half, first team yang masuk Desiree Doué minit 46, lepas tu Fabian Ruiz. So kalau in term of freshness, memang pisang Arsenal nak lawan dengan PSG nanti. Kan hang bubuh first team, seolah-olah nak emulate line up yang akan main pada Rabu nanti. Hang nak bagi depa menang supaya create momentum. Sekarang ni freshness tak dapat, lepas tu momentum pun tak ada, moral pun down. Aku cuba nak jadi positif lah. Aku nak cuba positif lah. Aku harap team play PSG apa orang panggil lemoy sikit kan. Dah lama tak main lemau sikit lah bila dah lama tak main kan. Depa last main lawan Arsenal lah basically kan. So daripada seminggu rehat. So aku harap depa lemau lah bila lagi lawan Arsenal, and Arsenal sharp lah. Macam tu ajalah maksud aku. Tapi tu lah lawan aku takut lah, aku takut lawan PSG ni, sebab yang ni adalah the only moment in time kita nak cuba nak menang Champions League buat masa sekarang lah kan. Kita buat Piala ni memang dah out dah, tinggal Champions League ni saja. And Champions League lah yang menentukan season kita ni bagus ke tak. Tu yang aku boleh kata lah kan. Apa sebab kena ingat apa Chelsea Conference League final aku rasa confirm dah. Lepas tu Manchester United dengan Spurs Europa League final aku rasa macam confirm dah. Lepas tu salah satu tim akan menang EPL punya tim akan menang Europa League Liverpool dah menang Premier League. Man City boleh menang FA Cup.
Kan? So, kalau Arsenal tak menang apa-apa season ni, aku cakap betul ya, the amount of trolling kita akan dapat is over the top lah kan. Tambah-tambah pula kalau Spurs menang Europa League season ni. Spurs menang Europa League season ni, it's over for Arsenal lah. Memang fan-fan Arsenal kat social media ni akan meletup lah. Sebab kena troll dengan geng-geng Spurs ni kan. So macam bagi aku lah, micro Arsenal kena menang lah Champions League ni lah. Tak boleh bro, tak boleh. Bayangkan semua basically semua top 5 menang piala. Arsenal Premier League punya team top 5 season ni atau top 6 season ni semua menang piala. Main-main kat Arsenal tak menang apa-apa. Tak sekoyak. Kan sebab Liverpool dah menang. Arsenal nombor 2 okey, kita tak tahu menang ke tak. Nombor 3 City mungkin menang FA Cup. Nombor 4 siapa? Newcastle dah menang Carabao Cup. Betul no. Betul. Chelsea basically akan menang Conference League. So bayangkan nombor 1 sampai nombor 5 menang something. Arsenal nombor 2 tak menang apa-apa. Memang aku koyak Mat. Aku bukan nak kata apa, tapi aku koyak. Betul lah. Betul lah. Tapi yalah, kita ada Arsenal fan, aku have to believe lah yang Arsenal can do it dekat Parc des Princes. Kalau hang tak believe, might as well hang tak payah tengok game pagi Khamis ni. Might as well Arsenal punya player pun tak payah turn up ke Parc des Princes. Kita forfeit game, kita kalah 3 biji. So as a fan, hang kena believe lah kata yang kita boleh buat benda ni. Tapi the indication of this weekend menunjukkan mountain to climb lah. Mountain to climb, tak ada moral boost, tak ada apa-apa fighting spirit kan. Kira yang perbezaannya untuk game ni Partey main, tapi Timber pula kata doubt for this game. Ben White lawan dengan Kvaratskhelia, kirim salam. Kirim salam aku beritahu kat semalam dengan Utara kan. Utara pun berkali-kali dia kena lock nak lawan dengan Kvaratskhelia. Tak tahulah. Tapi aku rasa Ben White interval attacking okey ni untuk Arsenal. Okay. Dia tengok dekat mana siapa yang dominate that game. Kalau Arsenal dominate that game, maknanya PSG kena berdefend. Kita Ben White dengan Ben White, Saka dan Odegaard akan efektif. Kalau PSG pegang game, Ben White memang low low. Partey kena cover dia kau-kau. Partey kena cover kau-kau, Saka pun kena turun bantu dia. Cuma bila Ben White main, Arsenal punya attacking lebih bagus lah kat belah kanan tu. Alright, so aku mengharapkan Arsenal can do the impossible task. Tapi tak ada lah impossible mana, sebab benda ni 1-0 baru. 1-0 ya. 1-0 je. Cuma bukan perlu skor 4 biji pun nak menang, perlu skor 2 je. Tu je. Cuma orang yang kata fan-fan lain duk kata susah-susah sebab PSG ni dia bagus. Sebab PSG ni dia kalahkan Liverpool, kalahkan Aston Villa. Lepas tu dia adalah different PSG since yang Arsenal jumpa mereka masa Oktober, November dulu. Tapi contohlah, cuba kalau kata yang lawan dengan Arsenal ni Red Bull Leipzig ke, Borussia Dortmund ke, Arsenal kalah 1-0 tapi Arsenal pick away. Adakah hang takut sama macam PSG? Tak. So bagi aku still open, tapi Arsenal kena perform way better. Way better daripada performance mereka kat Emirates. Sebab hang kat mana pun hang kena turn up dengan keberanian yang sangat mendalam sebab hantar stadium dekat hang punya laman, fan hang sokong, fan hang bunyi kuat pun hang tak boleh melok. Ni kat Parc des Princes, depa akan bunyi lagi kuat daripada fan Arsenal yang 2,000 orang, 2,500 orang turn up kat corner tu kan, duduk kat penghujung corner tu. Hang kena orang kata apa, against the odds kan, against the odds. Alright guys, sekarang ini sajalah kita punya review koyak untuk game Bournemouth. Jangan lupa untuk subscribe Bias Gunners. Tolong kami untuk reach 11k lah sebelum season habis hujung bulan 5 nanti. I will see you guys in a bit. Take care and peace.